Bez sertifikata poljoprivrednici neće moći da kupuju pesticide u poljoprivrednim apotekama. Po novom zakonu nema prskanja bez najave. Komšijama 9.5.2022. godine autor Marija Jovanović. Izmenama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja od 1. januara ove godine predviđena je obavezna obuka za sve poljoprivrednike koji koriste pesticide. Naime, sertifikat koji profesionalni korisnik dobija nakon obuke biće uslov za kupovinu sredstava za zaštitu bilja u poljoprivrednim apotekama. I dok pčelari, ali i ostali poljoprivredni proizvođači imaju ozbiljne probleme zbog nelegalne upotrebe pesticida, obuke još uvek nisu krenule, a kada će početi nije poznato. Zakon o sredstvima za zaštitu bilja propisuje da obuke profesionalnih korisnika moraju da prođu sva lica koja koriste ova sredstva. Pod profesionalnim korisnicima se smatraju sva lica koja u okviru svojih profesionalnih aktivnosti koriste sredstva za zaštitu bilja, kao i lica koja svoje poljoprivredne proizvode stavljaju na tržište. Korisnik koji koristi sredstva za zaštitu bilja na malim površinama, kao što su okućnice, bašte, vrtovi i slično, na bilju ili proizvodima od bilja koje proizvodi za sopstvene potrebe, ne smatra se profesionalnim korisnikom, kažu za biznis.rs u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Kroz ove obuke, kako dodaju, korisnici će se upoznati sa uticajem pesticida na životnu sredinu, posebno na podzemne i površinske vode, izvore vode i vodotokova, ostalih površina koje se ne tretiraju, neciljane organizme, prvenstveno pčele, vodeći računa o vremenu primene, kao i saznanja o integralnom upravljanju štetnim organizmima u cilju davanja prednosti nehemijskim merama suzbijanja štetnih organizama. Program obuke obuhvata bezbednu primenu, rukovanje, skladištenje, odlaganje i transport pesticida. Pored navedenog, kroz obuku će korisnici steći znanje i o osnovnim svojstvima pesticida, njihovim osobinama i mehanizmima delovanja, klasifikaciji i obeležavanju, znacima trovanja i prvoj pomoći, korišćenju ličnih zaštitnih sredstava, odlaganju iskorišćene ambalaže i ostataka pesticida, poštovanju karence, praćenju štetnih organizama, vođenju evidencija, kao i o značaju tehničke ispravnosti uređaja za primenu i njihovom održavanju, vodeći računa o značaju pravilne primene i rukovanja na način na koji će sprečiti neželjeni uticaj na zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu, navode u Ministarstvu poljoprivrede. Provera znanja, pa sertifikat. Iako su pomenute obuke predviđene od 1. januara ove godine, one još uvek nisu počele, a odgovor na pitanje zbog čega su odložene i kada se očekuje njihov početak u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nismo uspeli da dobijemo. U resornom ministarstvu napominju da će nakon završene obuke korisnik dobiti sertifikat profesionalnog korisnika, što će u narednom periodu biti uslov za kupovinu sredstava za zaštitu bilja u poljoprivrednim apotekama. Sertifikat profesionalnog korisnika se izdaje na period od 5 godina i može se produžiti nakon dodatnih obuka. Osnovne obuke će biti jednodnevne u trajanju od 10 nastavnih časova, nakon čega će se vršiti provera znanja radi izdavanja sertifikata. Obuke će vršiti pravna lica koja ispunjavaju uslove u pogledu objekata, opreme i stručnih lica. Osim obaveza pohađanja obuka, profesionalni korisnici, u skladu sa zakonom, imaju i obavezu da redovno vrše proveru ispravnosti i funkcionalnosti svojih uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja,
to jest da na svakih 5 godina vrše periodične preglede uređaja za primenu, navode u ministarstvu. Komentarišući kontrolu upotrebe pesticida u Srbiji ističu da promet i primenu sredstava za zaštitu bilja kontroliše fitosanitarna inspekcija. Ovim odredbama obezbeđuje se mehanizam za sprečavanje neadekvatnog i neovlašćenog korišćenja sredstava za zaštitu bilja i osigurava bezbednost.